Kunenhlelo lana ezikhona zokusamcinjana okuhlelwa usiqiniselo Mvelase. Asikusho ke lokho ukuthi singomakhanya besisoba ingxenye yalezo nhlelo lezo zalelo xhokovana lokusamcinjana okuhlelwa umfoka Mvelase usiqiniseko. Kodwa sifinyelele esinqumweni singomakhanya sokuthi kusukela namhlanje siyaziqhelelanisa naleyo nto leyo ehlelwa usiqiniseko kanye nabangani bakhe abayibiza ngokuthi kusamcinjana abathi bazowenza bawenzele abaculi ngohlelo la kwa TikTok. Ngiyayiqhelelanisa ke impela nayo yonke le nto leyo kusukela namhlanje. Izathu ke yilezi engizozisho. Ama comment kaSiqiniseko recently mayelana noKhuzani angikhombise ingqondo kaSiqiniseko ukuthi incane kangakanani, aphinda futhi angikhombisa inzondo kaSiqiniseko ukuthi ihamba ibanga elingakanani, aphinda futhi angikhombisa ubuphukuphuku bukaSiqiniseko ukuthi budiphu kangakanani. Mina as much as ngimntalapha umthandeni ngenxa ukuthi phela uyimbangi yeqhawe lami, kodwa iqiniso lithi mina ngikaze ngimntalapha umthandeni uma ngabe kuyisidingo sokuthi ngimncome. Uma nje kunesidingo sokuthi umthandeni kumele ngimncome kuloko, iqiniso lithi ngihlezi ngilenza mina iqiniso umthandeni ngimncome. Ngamncoma mina umthandeni eshaye i-multi platinum lapha yana kwaRisa ngengoma iParis. Ngenza ivideo mina ngamncoma umthandeni lapha. Ngamncoma mina umthandeni kusukela nje ezohlukanisa unyaka nangesikhathi esewuhlukanisa lo nyaka kuze kufika after ukuhlukanisa unyaka, after esewuhlukanisile unyaka ngenza ivideo before awuhlukanisa unyaka. Ngamncoma umthandeni, ngancoma ingoma yakhe, ngancoma ubuhlakani bakhe. Kwaphinda ngedate yokuhlukanisa unyaka ngenza ivideo ngijabulela ingoma kaMthandeni ngihlukanisa ngayo unyaka. Ngaphinda ngamncoma umthandeni ngaze ngambiza ngenkosi yama Red Nation after esewuhlukanisile unyaka. Ngikutshela mina ngezenzo zami ezazenza ukuthi ama Blue Nation angenwe amanzi emadolweni acabanga ukuthi mhlambe sengijikile. Ngathola amagama lapha ukuthi ngiyixoki ukuthi ngiyanjani, ngathola nje amagama angemahle ngenxa yokuthi ngangenzela umthandeni iqiniso ngimncoma uNtunsula la kwakumele ngimncome khona. Yini edala ukuthi usiqiniseko adelele ama achievements kaKhuzani uma ngabe ngempela usiqiniseka kanayo inzondo yeqiniso ngoKhuzani? Yini eyenza ukuthi usiqiniseko lesi bekuyisikhathi sokuthi uKhuzani anconywe? Ake ngithi nje noma ungasamncoma ngako ukumbongela nje, noma ungasambongelanga ukuvela uyithulele nje mawubona ukuthi kuyi on goal konke uvela uyithulele nje. Uyabona? Ngikutshela mina ngezinto ebezizoveza i-element ye-wisdom kuwe ukube u-acte ngayo leyo ndlela leyo. Either uyamncoma uKhuzani ngalama achievement akhe recently, noma uyambongela, noma uyayithulela nje, ngoba kahle asikho futhi asikho lokho kwangempela isidingo sokuthi kube khona umuntu ogxeka uKhuzani njengamanje, ngoba ayikho into wrong uKhuzani ayenzile njenga recently nje, ayikho into engashayisa amakhala enziwe uKhuzani, ayikho. Uxekelana uKhuzani Siqiniseko? Umxekelana uKhuzani? Engenze lutho nje. uKhuzani uyiyela lapha yana enkampanini yakhe iUniversal uyozamkelela nawa
ama-poster lawa certificate ufika uyithathela lawa ama-poster uyaposta ko Facebook ukhuzana ungena wena siqiniseko uyamdelela wenzeni ngokulanda ama-poster ubiziwe lapha kwa Universal thiwa akazolanda into zakhe wayilanda nangempela into zakhe umdelelela ukuthi uyolanda into zakhe. After that ukhuzani use producer ilokhuzi use producer sekuyavela online nawo amagolide nawo amaplatinum okade wena umdelelela wona uyaqhubeka futhi lapho umdelelela ukuthi ke manje seyavela online amagold namaplatinum akhe usumdelelela lo yini eyenziwe ukhuzani kuyo yonke lento le wenzeni ukhuzani isono sini esenziwe umculi ngokuthi abakwarisa bamenzele igolide ngenxa yokudayisa komculo wakhe bamenzele ama achievement isono sini asenzile ukhuzani. Uyabona mina siqiniseke mfowethu although ngimntalapha umthandeni kodwa mina ngiyayiveza element yokuthi ingqondo iyasebenza ngiyayiveza mina lonto ukuthi mina umthandeni kangaki ngimncoma ko live benu ngimbize ngensizwa umthandeni ngimncome nize ningithande nina ningithandele ukuthi ngiyalenza iqiniso kumthandeni masingekho isidingo sokutalapha utalaphelani ngoba kulesi sikhathi nje sokuachieve kakhuzana iqiniso lithi asikho nje isidingo sokutalapha la mangase kuthiwa uyatalapha ngaphandle komona ngaphandle kwenzondo yeqiniso asikho ngempela isidingo sokutalapha ukhuzane kulesi sikhathi kule period lesi isona sikhathi sokuthi uvezo ukuthi wena umzondo ukhuzane kusuke nje kuyigame yomtalapho kaMaskandi. Kodwa ukwenzanga lokho ukhombisile ukuthi uyisiphukuphuku wakhombisa ukuthi unenzondo leya ngempela. Angikwazi ke mina ukuhlanganisa izinto nomuntu onenzondo njengawe noma ngathiwa inzondo yakho bewuyenza komunye umuntu nje ungayenzi kukhuzana. Bengeke mina ngikwazi ukuyi-associate nomuntu onenhliziyo yensha. Bengeke mina angeke mina ngikwazi ukuyibandakanya nomuntu onenhliziyo yomgodoyi. Kahle ubunja siqiniseko lento yenzayo wena. Ubunja ophindiwe lento yenzayo. Mangaba uyiboni. Lana mfowethu uyishayile on goal. Lento nje oyibiza ngomcimbi othi uyayihlela othi abantu abafake ama 20 rand o 10 rand amasimba leyo nto ngeke ngibandakanye naleyo nto leyo mina. Ngiyazi ngesikhathi ungifonela sabonisana ukuthi ngempela lento sizoyenza yenzeke kodwa njengamanje ungikhombisile ukuthi uyisidomo uyisiphukuphuku unobunja nayo yonke lento noma singayenza sihlanganise ibe impumelelo uyokwenza ubunja ekugcineni. Mina nje yonke behavior yakho ya recently ingitshela ukuthi ayikho into esisile ngempela esingayihlanganisa nawe. Ayikho mina ngibona ubunja nje kuwe angikwazi mina ukuthi ngathi ubunja ngibona kodwa ngiqhubeke ngithi hayi ngiyohlanganisa izinto ezithile nalomuntu lo muntu lo ngizothukwa mina kuzofana nesikaThamara engenzanga lutho kodwa ngabe sengithola amagama aziswani sekuthiwa njani ngifuna 2000 amasimba into engingakaze ngiyifune into engingakaze ngiyenze futhi engingakaze ngiyithole kodwa kwabe sekuthiwa ngifuna 2000 ngibe ngingene laphana ngendlela yok-coordinator ngingenele mina lapha ngendlela yok-coordinator. Mase kukhulunywa ngeimali I was not there yonke into yayiclear ngisho uThamara wakonfirma lo kodwa kwasuka imkhanqala imgodoyi yazodumisa ukuthi mina bengidemand o2000 lapha. Uma ngangidemand o2000 ngenziwa yini ngingabatholi pho ngoba kwavela nokuthi mina sine close relationship noThamara saze sabonakala emahotela koSantin. Uma ngempela mina uThamara bengiclose naye ngaleyo ndlela leyo yini eyongivimba ukuthi ngithole lo 2000 loyo kuThamara.
because izinto lezo engangingcoliswa